Nara malaken yam ka nasdel content baro en lingwaseme. Bia kamal ka Nuer Online TV channel and mandunishan kos nyamle no roi no gwaseme en wala shanya dang ro baro ka pai well ronkin dang ro jandang ro di. Te kon ke information te goro de kon keling gwaseme te kon kele dang ro te bombom te goro de kon keling Bia kamal ka Nuer Online TV channel mi jiram jidit gwaseme ka Nuer Online TV channel de subscribe de notification bell de jetwany lere bu kon keling te teni bi kala lere to go liang ka kon dial ko no kon no de kon ti de kon ka link ka lodien gor jeno de korana pelpin ka de kon ga nyogane ko ken re lere ti ban right ka lere dangro lere nyam gor ba nyoy kel gwaseme bana roaje ka kui nuerin kontin jetia ka kuumɛ spelayo ka nyokare ler kana me bana roaje no ka kui nenten kon ten cha yiɛn kel ka dark machar banten dial kon lat ko ngwasan bana ka linkel ko rudian dial ke very important ka go rano daro de palping ke liengdien re roani titini bikona chutok kamanyam ki kan konto gwas me gore jeno de yerun palpin bo ka liang titine ko go liang den gwas me chan leran yam chan nywa kel gwas me ko kon bokulo ka dung dakrama char and then gore jeno de kon leran yam de kon ling gwas me ka queen weren kontin chetiai tintere which ka Kenyirol bana jome banjeling kel. Of course this information is very important long katada and chaben kaja betun ken baga nyaya kel no bantin koni ken kalat bo bana keling kel gwasme net nen yen ka togwasme ka neten kon tin chala do shitia sha rwanti ti sha ka share ke social media wuri shal ke general Major General Lure Kong ke warga misha gor gwaseme en warga mo chelaro nene kan tur nen yengatini ka kenne ti kin dangwel kel ti chetia la 11,000 people tin chetia bajo me baja kwen ke tok English ko biajeling and then ko gor content chicken galat gwaseme then bana ta dana chaja gar haja bo re ler kan me bana jeling kel no ngum shoda lat of course ngai kon la to no Tandi and Chika talk, but Beje Queen, because Gorkon enemy shala de Nere con to kill me yadit, Banakling Kelka dob down the con Kalingaja. Bagur Robe Queen Katuk English, ko Bukon the Alalink at over down and Chagorkaja. Kajo Chagor Guas and Major General Lure Conchela Done and Bro Palpin. A section of some of 11,000 officers and other rank members of the organized force from SPLIO that declared their defection from the SPLIO under detained first by President Dr. Machar and switched their allegiance, loyalty to the government as SPDF under the leadership and command of His Excellency Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan and CNC of SSPDF and Supreme Commander of all the organized. Included in this pictorial section are section of traditional chief who also announced the switching of allegiance loyalty to the government as SPDF. It is important to point out that those pictures were taken today, October 27, 2025 in Pulturuk village, Pulturuk Fayam, Neural County, Jonglei State. It's also important to underscore that picture of SPLMIO soldiers that are switched their allegiance loyal to the government or SSPDF are yet to be taken at their respective base in Nyimboryang and Pading, new administrative headquarters of Neural County. So me check when gwas me men chagor ke tok kawaine. Men chagor ke tok kawaine gwas me ta dan jeni cha ishina chikete keje cause mite mi cha no ngapoin en kirm yadit ke je kwar la gor njo no ba je nywaka ne ka kon kel ko binakula te ka ngach kamana chikana gor ko ngwane mi akach wala to den gor je no ba tin dial ko lat ko ba dil ngaja kwa ko mi kirm yadit chicken do chikana lat sometime mi cha ko gur ba cha go jan malaka gur no ba ko gor ke je non be nyaka ye kos biya kula ngaje no warga me sha gor ejen gudo mene
warga nen kon magwas me jen warga dana chagor general lure kong so warga michela no jene shinetin kon tila GSPLA IO shika thiay shimnen yana warga men name misha release kade yana shunen gwasame ko gorgon bana tiga ngai kamana chagor general lure kong kata dan la jeno shina ta shika thiay ke je ke shikan waka kum kirmi yadit medan chan right ka t-shirt ke tine gwasa mene ko de konte ga ngajen why ngumi thiay nuare ke je what is the reason behind ke do bodian me de ga thiay ke je bikana ko kum kirmi yadit la gor jeno bar an update gor jeno bat some information but shagor anetin kontin shela no mishale len jaro lure kong lat kan no shi talk ka ta danan chatunu ya kan ge je within that information and jikon link ka jen warga money bantega ngajen wone ne kenne titi tishanen ka tura ti keten cha turun ken chaga kan major general lure kon ka warga cha gorno ne ti chop ke 11000 ne shika thiay shika waka kumadian kane tini kan lat ken no ka GSPLIO en kuma SPLIO chikula thiay gwat me malada me ponja kirmi yadit neti tini ka do brana chalat ke je netin kontin che warga gor gwasame lat ken men chalat kuma kirmi yadit kani na men shi tok kon kum kirmi yadit under wood me mishal ka general lure kong ka ta danen cha gwar ke je ki shegu ke jeno e chaja kam turne ko ba ko ne dial ko chenge dan me she kare aleka chwa kai sorry chwa lar kai de chwa jugo no ladi mo e kach chi tok so ntama ko gor jena baje kulanga do kuma den che turndi jaga jako baga jaga ne dial ko binat ga ngai ko chinware shika thiay 11,000 people tenen yangati ek jene ka tandian to ne yana ton to tin mana gat so ndo danan ku na la thiay ke je nuari waka pin kiram yadit na nyot karodian gwasame no kane de machitiai de kon gujeno tandien titi dong we me dongor karodian dor kaje kodin ngaje no en dor shalmo Pultruk village Pultruk payam kinyor county jongle state ka chanya ndangro barro wala ka pai waron kindaro jandangro de shika tiai chi ku kuma kiram yadit chigan tur mai kane kan den shunen bon gwasamo kane de tot nen garoton Canadian content wana me Canadian yen gaman gwasamani take a native motiche comment Canadian lure kong 11,000 troop could be the number of all SPLIO troop in Jonglei state, not only in Neural County. Canadian peg di de me menen yen me chedia natin content la na we can neural can we mean that new geno can there la SPLIO kelio mentre we can Jonglei state 11,000 people no chawana one point in general dana chikulati point wa point body gane ka ken ka uga jekel okay these are collection of picture of different time. Please release only the verified information. There is no 11,000 troop of SPLIO troop that have been defected. It was only one general with these few individual. Nere kona chirwa guatame kenere kona chitia kenere tot chicken 11,000 chicken gede chup ko joran chalat guasme. Tanat larkeno na me jando badana bi malbe ben gajere which ka South Sudan ngai kon dial no na me keliwa kach kan tur dial nen yinga tin gwas me Nile County gorko dong bi kirm yadit be gujeno take a supporter no so quick commission and down take tin kan dial nen kon gatinen kon wala gorjeno ba ta dor ko mandana do to ko jaba kon ngach the no just binarin yor ko dor no kan wer reality of course ko kon wer ko kende ko no gujeno riek medida long ko na do be na tie ke jabo na ko kum kirmi yadit gayana you know kan ai kanen wo kan an kum kim yadit ngum banon ka ne dial nen yengantini shiga tia shi ko jemi so na me der la ler ko di yana ling kata danan cheto ko je wa kan ite ko na cheti ai titi bro chu guji ka banan wo mi guje no da la to ke che dia to so kum kirmi yadit goro je no da ne dial de ko kuide kan ai ko no che fail already tele talk me leroda so na me da gwano de yana di yana ling ka jodi na bana nyoko mukwen kono gwasa me kon ne dial content wena mani
bana tin ko ne chalat gwasa me kuumɛ Dr. Machar bana jelinkel of course gor kon bana te ke Lienge tin kon lat ko din the reason dan dong lin ko wan ti ke je wode kon te ngai kum dan le rodan kuumɛ Dr. Machar cha Georgia no walle cha je look of course ne me a new video mo gor de yana link ka ta dan chalat ke je en video me gor ba nyaga ye kele chen tur ngene bunang bat balan yimana chalat okay cha Georgia gwan walle do ba dan cha Dr. Machar cha je luka jere which kan je kware chala do ne ne cha tekanat no ka kuumɛ SPLA uti cha yiɛn medan ke Dr. Machar kel kan re ton tam cha Georgia gwan kan wa teleke tene cha yiɛn ke Dr. Machar ne tingai kondiala no kan ne to kan ne dangwan tilla bodigane gwase kap ke Dr. Machar tin cha ka kef ke Dr. Machar kel kabe cha ke Dr. Machar kel wa cha ka nang ka gwa dan cha nang tin ke je report me wa kwai ke je ko me dan e kap kana Dr. Machar me kef national security kef kan ne kontin la ne Dr. Machar na cha Georgia gwan ne si point and kim yadi che din cha ga jagdor Dr. Machar ko bikan Dr. Machar bikan ne ka kana okay so cha na cha yu kef kan ne totin cha kef gwa dum be shot ken ba kan yoga ye kel ko di ente ngach ne de cha kef ne mark dio ramkel pardang ram rode kok dang ram diodien ku chok kok dang pardang ka mark dio ne de ti wa kwa gwa dan cha nang te ne dangwan tilabodi ga Dr. Machar kwa gwa dan chi ko ten right now na me very shocking ka ne dial ka Lienge dan cha Lienge gwa dan en chikim yadi chana nang tin nobody know so right now chi nam dan la lawyer different lawyer ka Dr. Machar che ti che kan no gor je no biane ti biak ne nyot gwa dan tiketen ko ne ti cha nang to ko gwa dan chi ko tin gor je no ba ngaje no cha ka nang ne ko re lo kan dan lo ka cha Georgia no tel rami mo me ngai guardian you know including ne kontila investigative team de ko lar no ne kontin de kel ka Dr. Machar kini re kondi lo ka Dr. Machar cha kwin gwa dan en chine ti chi ko ten you know they do not even know where they are so charge me charge lat mu gor de kon dial te ngaje no de Dr. Machar ne ka kwa ka gwa dan tiketen kwa ka gwa dan tiketen right now kwa ka le ti jeno nyo da gwa dan an tene Dr. Machar tiketen ko ne Dr. Machar me ne de mo ti cha bat ke cha nak and then they can lar ko na lar ka jeno kwa ke ni gwa dan tiketen right now nobody know you know taram ngaje anu cha ka nang ne she different lawyer she can judge can jogo no gone no baneti ba ka gurune ala lawyer kulu al kur ka ta dana she ko ka je wala she can Major General Basilio Thomas Wani me going Dr. Machar ka kan indiality me tika court charge ti kan ti kan gwa no jin lat gwa da dan entene ko tiketen jene kuje gwa da dan en charge ti tin cause ngai kono no tana ka cross examination re lok nan lok look charge look la to wala ka che Georgia no te ka dum wana cha ti jelunga kuumɛ SPLA yo pin Dr. Machar different lawyer dan en tere wichin wine mi cha ti cha jogo no ne na jin ngai jen wo te ka dum wana ti chodi lat te ka jo ma cha te ka jagwa same cha ti jeno ne na gone bine ngach no ne mi cha Dr. Machar cha gwa nyore de ne won some official re kuumɛ ka ki cha investigation cha la ne won before the investigation mi cha na lat no chicken ti ko mi chi Michael Makwelwet ta bande ngai Gerald Johnson ulun Benjamin Bolmel ke James Kwang Shorale ne de ti mi chi ka involve ka Nasser incident edan mi ka ne te motete ka ngai ka me dan shora lat no ti ka ngai tin chi kan wuda mo chi kan te jen police edan e ku Dr. Machar ko lagwan so chi wuda mo cha la ro jen kwaja ka jara me dan e gon Dr. Machar jen kwaja ja ano medong tegaten tele mi chalinga kuidien
cha nyo ko tini long ban go jen mi sho kana ser gwa de dan chukor chutok ten ko yaram dan la lead investigator men do go nek machar no tring machar ti ke ti dial kon lat ko den kan pot kan kan dial ko ken cha nyo la do ne en wut police na mo jenan kanwa kanasir cha ju no okay ka kul jala ngaje den wo chukor chutok kanasir ka jeno ken we do bedien ku jala ngaje no shinat shikre ki kan lat ke ji korche to gwan maken wutin ka ken la we godan ci ke tokten bi la wolat cha na jogo no kan konwa cha nyogo tej bo ko do bdanen cha kwak da ma cha ga jaga ka South Africa ya te ke no tes kuumɛ South Sudan ken kuumɛ South Africa te kan mar jene yes te na ka mar government cha jogo no ka wargan tin yoda no te na ka mar jana ko en back da machar laptop de kan ko ken cha ganang cha ti ko to en do bana cha na cha ganang ka je ke chi go do bana ya ko ka nang je ko dio je ka chenge dan ji kon linga gwanu cha torbiel ngwan torbiel dang wel ka da machar ko ya go dan tikaten barai na to ngu da kan ken la den wo tik wan den kan la ba chi ro na ka kwi document ni wo te cha ke go da machar no mi cha ka lat ke legal way ke illegally so cha jojo gwano ngwak lat ke illegal lo cha ka ngai che ne konti la jilo so cha wo mo nyok cha nyo committee ke je cha ken cha fail tele mi chalat so mo do kan dia la kona cha la no walle chi wo mo cha ka fail and then cha ponya lok cha nyo mu yet je ka chang jandang de ku de kel ka jan pai wala me ron chin dano jandang ro di cha lo ka friday ba lu ko me ba je continue ka taran chalat ke jam but the main point jane ka Dr. Machar Dr. Machar gore jeno be ngaje no ken bode gane ka dangwan kane ko bode gane ka dangwan kan kalat kan chutkin kan ka je kane ko na chayen rete jen kan chutkin kan ka je kane den kontin kwala gwanre wich gwada mo mete me loka Dr. Machar teno tel me chalaten how come jen kula lati jeno ano mi chaka kep kan dangwan ken body gan Dr. Machar angu makan kan non ka kot ke jamo ko de ka lukel ka Dr. Machar mi kaneti te ka der an wena mo de na mo de kan no but can me can lalet nyen ku question ko le beno na how come loka ha ka tele body gan ka te kanon gwa de me ko mi derien lo derien chikan de te ka derien ka rodien den der la der dana te ka no chawul chala me Major General Basilo Thomas jen cha tie jone non wo mag dio pardang kwok dang enot chok ka wena dien gone no biya ka produce ke biya ka no minete ngitin ka do badan en telek chiga bat ka je ko kan no ko kot ka kan yen chulem kan no ngwa dan te la lar kan je no quick kana everything din kon lat ke kan quick kana you know wona ka kwakte tan yen te kono cha kep me cha wolo jogo jacha no yen biya na me biya lat biya gote kono kwaktin biya galet rena cho ka kane dang wan ti te kwai kwa dan tikitinen no tilane Dr. Machar gwada dan kap garing man chatin ke de 26 ka pai diok ron kin dang jen dang ready de cha chu ka kon dang wan kan gada so right now dear na lunga do badan ki gwada na cha nang ten mi kane ti cha luche kane ten kontilla ne kim yadi dio jaba George ko nyirian ka Dr. Machar la we na ko ne edera mi mo mete kel kare Machar ba dil gorono jen ba ja ham ke ba ja mu kare so ne me emile ro den right now gor jen ode kon yal te ngach ko ne Riek Machar dangwan ko gwan dan tigitin kan ka mat kane dang baro tin kel kare Machar ba ne diti ka personal bodyguard ko je gwa dan tigitin ka je security ka ja right now jen dana le rode no mo adia na ko gwa dan tigitin so biya shu te ngach ko en kum kirm yadi chene dangwan che guardian che je kwich you know dio je by investigation merong ba jinong ka jan chang dio je mo dio je all the evidence ba kono but when la good news jena ne men biya ngach case che la pol cha mo pol che tar me wale tega che case che la pol antema che jojo non kum kirm yadi ano tele ka evident wrong ko de kan Dr. Machar de kan ku dwer ka tin kono lat ken ka so everything in corner right now Rudy and Dial she could talk so they can't take a ngach come down and la road you know
ko de dialati katilat ko rodien to goliang ka kondial michire machar je yen ka yen tok chire melen konmentem no chaka je ka Georgia gwano chele ngot ko dong gurni South Sudan betekamal neme jela siasa ki gorno ba dor ba je yar ko jowe tianga inshallah te wudi shalka men nyal deng nyal che Georgia gwano jen chicken met kene kim yadit already cause chido no ontam re wige South Sudan dong de yona match nobody know when cause chi ne diala content la tiai wuken ka kim yadit la we nyur kan lora bang tele ko in kwara mlatke ajeno bijje ni rodo liakne kir karwade show take murder dien transformation bi kana no rewi ko South Sudan teleja ajen menene na tamme ci nyal de nyal ci rodo baro ri je gujeno malatke kir mi yadit zero tele milade te diala lat kering machar start from 2013 nyo da no de South Sudan der wo niam der te kamal ba ci kir chejeno kwai keje root cause dane kuna la ter keje jene chalat tiam nyal de nyal ano man ter ka kurga je ka dokti chala reng machar no bala let ka content SPLM mission teten ko de ga complete ko me cha wicha je ku normal cha independent cha ku jik the next move ba wuj ba jalat kala na wuch gorje no ba kwer ma democrat ba ja kwan ramen ba me ne dialtin kontila South Sudanese but an idea me cha je lo nga akir che wona ko bana ba ko wuch ka ba korbe je to go 1,000 people bika local letter show jela green wo ba meda ne chere jak ba je la let so mi jak rek machar ko yan ka je yan je ko cha gorno bu South Sudan bo nyam ka je so chala very clear jin me logri machar shi bile lok ko je ne ram je bi lo ko jin shi goro South Sudan bo nyam bi lo ko no jin logu je no South Sudan ba take development bu gora mi ma mindset de je ko kir na me cheje politicide tigme ngai kono chebe te ko jin lugre machar ko machar lugo South Sudan bagwa nyal deng nyal chela very clear long so ken bakarar one by one chirme dan channeling right now truth is very clear ne ideal chikan ngaje no melat ke kir shi magwa tele chwang medeten so kuje mo na mi mo bu wanga lebetama badil brar ka kum kem yadit so jo me gor jeno de nywa yekel bu konti ka ngach katin kon le rodian eno kum kirum yadi tamal che jagor so chana pal ko ne dangwana ko ne cha yene ko gotken ka kum spela yo ko de gotken de ka je ana gwaye ban je ka le rodian biya tamal pi pero jeno bi channel bi je support ka bi subscribed en biya tamal bye bye